Pinyas na naman. Iwanan sa Wata Basketball. Basket. Hello mga duduk, mga inday. Welcome to my channel, ang Dude Store ta. Karon, sabay ta mananaw ta og basketball laban barangay sa Gayen o barangay sa Wata. Itara, sabay ta mananaw ta kay Bibo ni siya. Dili lang sa Dude Store ta. Tara. Okay, sa Wata versus sa Gayen nga tira Pachamba. Wala, Carmelitas for the big rebound. Obrador. Nice rebound. Carmelitas shot clock down to the Si Klang-Klang. Obrador sa tres. Shot clock down to 15. Pinyas sa tres naman. Pogimo. Tira mo na. Rebound Carmelitas. Pass to Pinyas. Pinyas na bintala. Klang! Woo! Ikaw. 20 seconds. Isabit sa inyo ng Green Reforma. Aymar Ventera na bitawan. Ano na yung batas Pinyas. Perfect and perfect. Pamanagit sa University. 8-0 lamang sa Wata. Shot clock down to 10. Ricardo, wala. Gusto naging pwede, wala. And, pwede pa. Pinyas. Pinyas shot clock down to 10. Okay. Interception was well in Ireland. Wala. Naka-points na. And basket. First score sa taga Tira Pachamba. Tira Pachamba to anapod. Carmelotes Klang-Klang og sa Wata. Nating Klang. Dara fast break. Pinyas na naman sa tres. Pinyas. Lapalit, number 18. Kinsa namin, Pabay. Pasto. Isang tres. Seconds. Ayan na natin sa kasalanan nila kung Pasto. Pabay. Huli. Barat. Erang Pasto. Play jersey namin. Carmelitas. Basket. Ayan sila sa Pinyas sa tres. Shot, but not get a foul. 13 fouls, Tira Pachamba. Hala. Sayang. Wow, it's outside. Villanueva to Aymar Ventera. Carmelitas cut back and basket. 55. Shot clock down to 20. Aymar wala. 30. Shot clock 25. Wala. Rebound ni Karat. Kana puy luhi. Oy, may nasaman to. Tira. Ay, wala. Uy. Bang, wala. Munti ka na. Namasir malakas. Wala. Sumali. Uy. Ang mali, pero na kay Chambe. Wala. Rebound na bitanan. Open na naman. Carmelitas perfect. Shot clock down to 10. Insinuasan. Ayan na naman. Next communication ng Tira Pachamba. Obrador. Umikot. Wala. Clapper. Ayan na naman ang bitawan.
basket. Kaibigan Kalimpong. Williams 1 Kalimpong. Oh, ayan. Pak. Shot clock 1:15. Basket. And Cabinet is matching with the ball with the Hapitan. Lang-lang. Wow, ang ganda ng kanilang sayaw in traffic interception. Wala shot clock down to 10. And wait for the buzzer. Pilarama sa press. Wow, Paco. Dua isa. Up. Oh. Wala na isa sa pinsan. Gonzales. Pero may 10 second shot clock. Wow. Pilarama short. Rebound. Princess shot clock. Villanueva. Oh. Oh. Fast break. Doara is okay, 28-17 lamang sa Wata for the second quarter. Obrador to Klang-Klang. Klang-Klang lumusot. Nagtira. Out! Chamba. Klang-Klang. 25. Ip. Oh, yun. 15. Oh, ayan. 10. Oh. 1 point. Ayan. Tira yan. 34-17. 5 seconds and wait for the buzzer. Isa. Tabit. Na ano ka? Ha? No, niya. Narito tanan ako. Kay kulang ang sa watak. Dito na sila. Manan. Sigo or miga baka. Paluin taon na, uli taon tong kuan. Para sa tong mga balik ID lang. Oh. Oh, baka naluwis ko. Ricky, Tolento. Pre na kayo to, yung kawatan. Iuli lang ang tong license. Uma na tong cellphone ng kwarta. License lang. Mga valid IDs lang. Valid IDs. Kaya di- Lagi, labay na doon sa guardhouse. Para mauli. Kana. Salamat. Mabuhay ka. Yes. Pastor Piñas now. Oh. And down shot clock. Mayroon Piñas. Wow. Era basket. Piñas na bitawan. Bitaw. Shot clock down to 18. Ventura sa 3. Wala. Pilarama ka rin ba? Kalbo. Pasok na naman. Pasok na naman. Pilipinas. Shot clock 15. Piñas. Marcel Stephen Gary. Marcel Stephen Gary. Rejoin SRG. Biggest ang rebound. 4 minutes. 14 sa shot clock doon naman. Piñas na naman. SRG. Natanya ng Team Reforma. Villanueva gusto rin pogi. Wala. Pilarama for the rebound. Kalimpong. Pilarama. Numero 15 sa baleta. Sayang. Kalimpong sa Wow. Ayan, Kalimpong. Idol. Uy. Wala kita. Hindi natin yan. Sino natin Diyos? Pero Diyos ay isang usap. Kalimpong. Ayan na po. Piñas na naman. Piñas, tira. Rinan. Ayun na si Ventura. Dancing with the ball. Ventura sa gitna. Tumaan. Wala. Oh. David Hara. Oh. Si Green by Chris. 20
Sa Wata Basketball, Vilarana sa 3. Wala, pinang talang. Basket. Sa team, Carmelates, Vilarana sumugod sa 3. Isa pa po. Wala, rebound, Palay. Wow. When 1 point, wala, BBS for the rebound, pass by Pepinas. Ay, bien, Pepinas. When Pepinas. 1 minute and 15, Villanueva. Oh. Masyado malakas. Oy, oy. Oy, wala. Itza. Second good. Nicario. Wow. Ano Pinas for the rebound, pass by Pepinas. Vicario. Dinabritan. May na-obrador. May na-pas. Wow. May na-basket. Pama. Tora Obrador. Biray Peñas. Abets. Smith. Bo. Basket 2 points. Villanueva, wala. Rebound Carmelates. No pass over to Pinas. Pinas. Basket. Pass over Carmelates. 3 minutes and 32. Sinasama. 61-37 sa Wata Basketball. Kalimpong. Wala. Kalimpong. Sayang. Kalimpong pa jud. Si Peñas. Oh. Nano duda? Matang. Ah, good pagalito. Ala. Kalimpong. Bang Pinas. Sige. Basket. Pasok mo dito. 3 minutes. Last 3 minutes. Wow. Vicario. Basket. May ara to ya ano. Yeah! 69-43 ang score daog ang sa Wata. Meanwhile, Ah. Sige. Namihan ko. Shout out ko nila Jenny Garay, Miguel Coyos, Eugene Barcibola. Yes. Hindi mo sulit, Lord. Good joint. Sige. Shout out kay Mama. Yes. Okay, go. Bye-bye. Ekoan. Thank you. Yeah, human na gyud ang dula laban sa Sagayen and Sawata. Daog ang Sawata hangtod sa sunod nga games. Uban kaning mga mananap sa likod. Bye-bye. Hangtod sa sunod nga game. God bless everyone. Thank you for watching. Games